Thong nokbe kekat padopon. Silchar along mini secretariat kibiajak Chesongse ningdok chipaklang. Team Karbi Anglong pen tipaliarong interaction program ke padopon. Kardom Birta life pen pinili Birta than pan bangphu sami perbitimungpi Birtang ton pen arjuponik sinang. Hanjanglangso Sports Association a hin pen patir pipon si Thong nokbe kekat kachipate padopon. Hanjanglangso pen lakhijan adak kekat padopon. Nong kepajir ahut KAAC bangphu rajen rongpi lunsepi mirmili rongpipi High Mountain Junior College Principal Dilip Lekthe atum chetongdun. Hanjanglangso pen Bisnu Lekthe report. Champion Jamson Teron. Thanks. Hey, choro lo. Sekian papi bang ke. Khas papi bang ke. Yeah. Choro par lo. Thanks. Second prize papi bang. First prize papi bang ke. Kamlang matapal hisat ko do. Dilip. Pulang ada hak. Karbi Anglong arat ke hemprek ke hang ajording piklo seta pini arni anta long le deadlo. Chesongse atum si pini Silchar along mini secretariat long ronglo. KAAC kachari atum ke do clip apot si hemprek long le deadlo pusi Chesongse Hanjanglangso LAC committee amai phu Bikram hanse pen pangdakpon. Hamren pen Birta life apherang ke Rongden Ronghang report. Aprangsi press akorte atum phan 20 ST Hanjanglangso angkang pen nang tumhan kardom pajiriglo arning sam kardom pinil tum dak labangso press mit ki hang nang kok athe bangke nili non alomso pipen ang pachini ponpo aprangsi nili tum pini hang rapet press mit ini rapet tum phan nili pachini tum nili mad lage Bikram hanse president 20 ST Hanjanglangso LAC committee lapen nili RA kursing timung ake hai central committee along organizing secretary lason tak si bida teron ke hai Socheng constituency along president Chesterfield Crow ke hai alang li dak Socheng constituency along a general secretary lason tak si dolang Chesongse Bey alang li Hanjanglangso LA long youth wing secretary in charge lapen apu tenison timung ke hai alang li dak seniors leaders la lapen long range teron alang li medak Socheng along senior leaders lo lapen ilitum APSLC long abarim leaders lo alang men bangga leader leader world crow alang li bangga 1969 sud APSLC movement hot penta mege claim dun long master bang atum lo lalo lasi thiek penil tum pini press meet kang ni ana rat phan pachini lo lapen pinil tum kang ni ponji athe nilihin pen ithini jai ponpo lake ke chengsi many secretariat non Assam cabinet pen chaparai pon edlo lapen fund sanction pon lo locate pon edlo Silchar phansi mini secretariat ke pek ponji labang solam lapen adun thu labang ke mukro along team Karbi Anglong atum Tuliram Ronghang ke hai tum pen ja pon si haladak illegal settlers po statement ki pidam pen ing samjin tangdet pi laso amme kang thur lam thu labang so sai lapen ke thom bangka lahen lo non ke wangji ingdeng pli all party hills leader conference pen foundation day ki bi ponji lake west Karbi Anglong nil tum ladak pen pini pangdak pon kang tung lapen any others long bangke media tum yong sipini question do plodang te alang li tum han siar pu pon la lasipini ke chengsi lake nil tum ke hang aputhak lasilam many secretariat aputhak
ilitum pupon bom lo Karbi Anglong Autonomous Council lapen NC Hills lo non ke de mahasau lo ilitum la articles 244A mate autonomous state within state ilitum hang bom lo lapen labang so ke hang ilitum non ningkan thongkep hlikep ke lilo la song bong pen ilitum Karbi Anglong lapen de mahasau atum si many secretariat abangke kilong dunang po lapen ilitum fansi government tum tanang kipinang po sita piniar ni bangke ilitum thekpon long lo hala autonomous state mate articles 244A hang he pin hang chu hang ta un e hala tumke silchar bongolia tumanghala ke autonomous state ke hang ya jakkong tawe constitution long ta sitame alang litum fansi non bangke mini secretariat a building apatangka kibinet long bangka chaparai sada ka sanction lo la sila bangke ilitum phere me khangjang lo ilitum ningkan thongkep hlikep ka hang lapen 1969 hut pen tame ilitum han articles 244A ke constitution long tame nang ki bipitang lo la song bong pen piniar ni ke long thu bangke ha silchar bongoli tum si bang mini secretariat ajakong bangke ke dengpon la sinilitum APSLC pen bangke state government phan tame state cabinet decision tame aphan tame litum condemn lo lapen labang so a decision ke en ke lake totally Karbi demasa hills tribe do antum phan negligence lapen ignorance support si la son sai pini haladak ke klang lo la si la so puthak alang li hin pen tame ningje ponji la so aphi alang li hin pen tame ko ningje pon thuji de tim Karbi Anglong tu mukro long da non het jong ka visit dam alang choro nang le tum han pini media court tum han nili mo pen polang li ang thon nen sipa don po je silchor along labang so autonomous state mate mini secretariat a hem ki kim non assam government pen cabinet long che paraya lo je 130 crore tangka sanction elo te labang so atangka ka sanction along labang so cabinet a me long Karbi Anglong pen ka chetongdun bang pli MLA tum konalo ame ke jang nunet ke Karbi Anglong lak pho sosia Karbi radatum inglong radatum alang litum han autonomous state alam paningje don je phansi tum election hot vote ke jok lo step pini lo bang so alam di pring ke pang samria bang ke lake simang humemel lalang tum bang ke labang so alam autonomous state alam election apar hot kaningje chot my meeting long kaningje chot bang ke lake rada phan isi ka chong thui Karbi Anglong CM tapulo itum development da claim bom nang ji autonomous state hempek da hang bom nang te piniar ni labang so silchor afan mini secretariat a hem ke patangi afan 135 crore labang so tangka ka sanction hot labang so cabinet amai ke do hot Karbi Anglong MLA bang tum kona lo ke do people non talang le birta en edat kente people lampak lang klidet ke lasi labang so alam kaningje dunde dera putha ke nili alang litum han condemn lo niki nili tumle PSLC pen mangke lapen jongsi ahok pet autonomous state ke hang hemprek ke hang blote bang pli MLA tum non amat citizen hainang pu jongsi hemprek ke hang ahok wet autonomous state ke hang ahok wet lotang te prabjin belang tum MLA arpu pen citizen hainang pu jongsi Karbi Anglong rat fan autonomous state afan chenghonduk ke hang hok lo telang tum abang soar pupen citizen hainang pu jong si autonomous state alang tum ke hang hok lo te lasi isialam bangke piniarni Karbi Anglong hamphang song na dopig lo hemprek article 244 amendment pen delhi ke dam tum da dopig lo phong hele command orlo sahala hele ke aman ke or tum bipod lo bang solam ing samdun rigente konalo kadet kente pini assam government atum silsora tum hala bangso autonomous state ki pialong Karbi Anglong social organization kona lo kadet kente hala bangso lam itum non charju nang kokpo ki buke ne pran tame chipide ji puan kaningje tum ta dolo hele ottan hele amu engom sachera tum ta dolo non kona lo kadet kente Chesongse pina tum autonomous state long lo kela solam uthake tum dudun joy pumande Karbi Anglong rat tum Karbi Anglong MP MLA tum dudun joy puma
Karbi Anglong CEM EM atum tu tunjoi pemain te labang so lam bangke litum alang tum halitum condemn nang kokpo lapen isi lam bangke mukro long alang li pini li ki pudai bangke Karbi Anglong ke do khasi atum ke illegal settler pusi alang li pulo te ahok pet 6 dula teng pulo tang te dake Anglong aso adim khasi tum ta Anglong aso Garo tumta Anglong aso, Kuki tumta Anglong aso, Dimasa tumta Anglong aso, Lapen, Tiwa tumta Anglong aso, Siam tumta Anglong aso. Sita hala Anglong aso kalepin atum illegal settler ke ahok pet pulotang te Bihari, Bengali, Nepali atum hello. Sita latum abhan bangke illegal settler puta CM Tuliram Ronghang ke lang puhai he, eviction hai he, toy hai he, non bangke itum Anglong aso tum hanang si nang tum ke illegal settler po lasi labang so illegal settler lama put thak ke nang le prabjin pen rada long lam clership pi hai nang po apen nang le lam clership pi veng nang po jong si nang li ahok pet 6 dula lam pen mathadam pulo tangte hala parni si het social media long ke klang sar the phang cho long le chiri eng koi rai si alam bang hadak itu penanganan ni dinglo ningkan thong kep ta sosial lang lela bang so ka Chesong Karbi Anglong alidar satum asong jatom MP MLA CM EM man thailo sita sarthe phangcho phan piniani labang so long le chelong nang jibu Karbi Anglong autonomous council ake thik dingno pinian de mat thela te komat phalo ke claim pigente alang le labang so chiring koi rai sialong le ke chelong ye phan Kes kecidan ye fansi long le ka jor thunang bangke ciri sirke balong le alang li che jor nang lo komat ke chok che polonte CM loma ke chok che alang li hala ke claim ke dam pitum lo ke chok che gente pini high court dong alang li case high debt judicial court long dalang li high debt circle office atum dalang li fan declaration pela ke nang li long le lo pu pidera pian ta pini council long CM Tuliram Ronghang pini ante eviction ha he pulo tang te nang li jakong thepik pudong si pupo mante lasi nang li jakong the pu bangken litum dak besi nang sidilo lasi nang claim monelo nang li CMR pupen si o bomoy jong si nang li CMR pupen si o lo putang te sar the phang cholong leta chelong vek pupun itum lat pinda bang so media long pening jet dak lo nang li jong li CMR hoy pen ki sun ka chi o kopili akole sa dongalang li hem ciri kre hini long le piniar ni talang li nona de chelong lelang Council long a phong adam ke dam pen pini ata ka select to an te komat phalo lang tum ka chikidam pongente komat phalo ka chikidam po lapen alang li selam ki pudam Karbi Anglong along leke NC sita pek thek the pu selang li along a mailong kaningje ente sar the phang cholong le lapen kare phora pelong le konensi doji Kare pura pialong le bangke ciri krehini konen sidopo labang nang li Tuliram Ronghang kai paklang thek nang pu Bihari tum gi thi sarthe phang cholong le ciri koi rai si along le konen sidopo nang li pulo nili NC step tek te la ciri koi rai si ke konen sidopo Bihari han ke pe konen sidopo labang Tuliram Ronghang labang so radat hengno labang so lam clership pi hai nang pu NC sita lang lipek thek puke lasi labang sor alam angke prabjen pen radong nang lilam clership pi hai nang pu lasi isi alam angke la fo la foundation de alam angke mo punli tum pathana nili tum ka chinia teng bangke alang litum arju bangke arju dun longji sitame notice ke doi ke stame ningje dun hai head lo oppose dun hai head lo karju dun vek long ye bangke kachinia tengke Dr. Numol Mumin ke dudun vek nangi lapela HD minister Jogen Mohon ke dudun vek po lake stame alang litum bahini ta labang so bangke oppose dun bangel litum theklong le dedlo lapen oppose dun dedlo la ko oppose dun de report bangsi ilitum la autonomous state mini secretariat bulodang te state phan lo ka diga du ga chini lo state within state lo mini blonde la ka bimuchot state ben bimuchot londe la ka mini secretariat mini secretariat londe la ka itum articles 244A state within state ke hang bom tum phan lo mati lasi la bangke bangphu MLA bangphu MLA phanta ni tume da ke condemn pon lo Karbi Anglong angkang pi lapen de mahasau angkang pi penta tum condemn pon lo
Pirthe monira tum akisung ke duk aputhak kachini long nangji pulote rong atok ano ke du arod atumalong kahumri dam hinlo kenang sot. Lason si team Karbi Anglong phaikuni ni phai ke thom arni lakha hini ar Amri Constituency arlo tipali arong along an humridam si bangso ka humridam along KAAC CEM Dr.Tuliram Ronghang MP Horensing Bey 20 number by Hanjanglangso MLA Dorsing Howraghat MLA Dorsing Ronghang EM Ritesh Enghee EM Madhuram Lekthe EM Probhat Chandra Taro EM D.Uphing Maslai pen kedanglok KAAC EMs MAC ke do anatum pen ang parta ki ongdung man pen ke do ke thikiding atum chetongdun lapen bangso ka humridam amaya long hadak ke do arol atum akisung chinisi tipali arong along adon tin tangka suri pho lapen ting bundle ke thom lapen adon tin solar panel hai hui hithi roi angbong pe nang palai vek po pusi KAAC CEM Dr.Tuliram Ronghang pen rot angno lamchak pitekang lapen halapu MP Horensing Bey ahin pen pusitame MP fun pen ason kaching thur amo nang pelepo pusi rot angno lamchak pitekang pen mai ing samjin pen pachun pon wothat lang so pen birta live appearang ke Rajiv Hanse report আপোনালোকৰ কাৰণে আমি কিহৰলৈ আহিছো আপোনালোকৰ অভাৱ অভিযোগ বিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত টিম কাৰ্বি আংলঙে আপোনালোকক আহিছো হেতু গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম আজি এই টিপালি অঞ্চলত আপোনালোকে কি অভাৱ অভিযোগ বিলাক গুটেইখিনি মেমোৰেণ্ডাম আকাৰে আমাক দিয়া হৈছে তাৰ বাহিৰেও মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিম প্ৰথমে যিবিলাকৰ খেল ঘৰ মই দেখা পাইছো আপোনালোকৰ ইয়াত 75 ঘৰ হাউচেছ আছে সেইবিলাকক আপোনালোকক তিনি বান্দিল কৰি আৰু আপোনালোকক সেই ঘৰ বনাবৰ কাৰণে কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা ওৱান টাইম এছিষ্টেণ্ট 5,000 কৰি দিম আৰু তিনি বান্দিল কৰি দিম বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিছো আৰু প্ৰত্যেক ঘৰত ইয়াত কাৰেণ্ট এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা হোৱা নাই প্ৰত্যেক ঘৰত এক সপ্তাহ ভিতৰত সোলাৰ লাইট আপোনালোকে পাব প্ৰত্যেক ঘৰত বিনামূলীয়া কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু প্ৰত্যেক ঘৰত ব্লেংকেট আৰু মস্কিটো নাই দুখন আপোনালোকে প্ৰত্যেক ঘৰত পাব বুলি মই আজি এই সভাতে ঘোষণা কৰা হৈছে সমস্যা আপোনালোকে দাঙি ধৰিছে আজি এই সভাত উপস্থিত আছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে আপোনালোকক বিতংভাৱে আৰু আপোনালোকৰ যিবোৰ অভাৱ অভিযোগ আছে এই সকলোবোৰ বিষয়ে তেখেতে নিশ্চয় নিজৰ ভাষণত দাঙি ধৰিব বুলি মই আশা কৰিছো লাসি নিলিলাম থান হাজিৰ পাটিং দেপেন উঠত নাংলি তোমাফান এই সিয়েলামা চুনিং ৰিকাং বাং লাহিল যে পিনি কাটেম কাৰ্বি আংলং ডাক নাংলি এলপত হওক যিমানে হাতী মানে স্বীকাৰ কৰিব নহওক আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে আৰু যেতিয়া ৰাস্তা হ'ব তেতিয়া সব এই শিকাৰীবিলাকে ক'ত পলাই পত্ৰং হ'ব তেতিয়া আমি সকলোৱে দেখিব পাম থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সেৱা কাৰম Pini berta lansing ton ponikla like bom tha berta live